ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. The third knockout football tournament at Apulai Blapanya, the Kinshi Bangla Social and Cultural Sports Club, Halor Kathim, say no to drugs, our passion is football. Nakabenta ka kusnam ka basaulak, but Sanpo Hajartinka, Katsdang Nado ka Arpu Pratrik Unailur Arata Apulai, Hamadan Yelekai football, Jongash non Kinshi Bangla, Hakabau Sport Minister Jonka Sorka Jilla, Ubaderu Hakajukaporu MLA, Jonka Mouth Harashan constituency, Uba Shakler Wajri, Unwan Man Pliperda, Yakani Kalimpung Yelekai football, Balawan Manishimenta, Damar Kandru Tilikin Hun Yelekai. Yakani ka knockout football tournament ka ba anstang da ka pre-quarter final an penlong man la ka sngi yaw kanshi bat kan kut hadu ubanay kalalangkot jong usnam arhajar arpusaw. Ka kunhun ka ba job ya ka third knockout football tournament arhajar arpulay kan yok khor ya ka song pizza ka balong lai lak tingka lemar ka trophy kat ba ka kunhun ka ba wan ba ar kan yok pedang ya ka song pizza ka balong shi lak tingka haringkat ka trophy. Bat na kabenta ka tournament ka ba Sanpo Hajar Tingka, ka kunhun ka ba job kan yok Korea ka song pisa ka ba long Laipo Hajar Tingka lembar ka trophy, kat ba ka kunhun ka ba wan ba ar kan yok pedang ya ka song pisa ka ba long Arpo Hajar Tingka ringkat ka trophy. Saya simpan kalian jong ka Kinshi Bangla Social and Cultural Sports Club. Metau senem in penlong biang ya ka jingil ka football, hakabala tip ya ka kum ka third knockout Football Tournament 2023. Kani kecil kai football ka opening ceremony kan long haka arko pratarik jong mentau benai. Mat ka program kan sedang nadu por sibeji menski. Haka bakindan ki program ki bapher. Bat haka ni kasni nakalian jong sports minister Shri Shakler Wadri unong kongsan. Bat kimdan siburu ki nong sangkot smobaha khamtam ki officer Sorkar nakani ka district East and West Khasirs district. Hakani ka jingil akai football kimdan khatri ki team kimdan ki team Shimet bat kimdan du sports club naki kendong kenserot jong kani kari kasih wa ki jongi. But haka ni kasni kabadi ka opening ceremony ke jingilak kai kan long happening ka Chan Saprang Football Club persya ya ka mau senrap football club. Di lakarpat ki pai ba kin semua bahaban wan nak por yang kenang makila iya kan ni jingilak kai. Lani ki program ki pero haka ni kasni. Di kumjuru ni pentip haka ni ka por ka bamata ba nak benta bertentu ya kecil kai football hak dong ka kai ni jomi pada kari kasi ni jomi ni la mu nak benta ban benrap lang bat kani kecil kai football ka badi ka team ka bakamrit nak benta kani ka team ka bakamhe ka prize kan long saulak tingka hak baki bejob kin yo lailak tingka kat ka trophy bat kiwei bat nang takira nas empat kinyo silak tingka ka trophy ringkat kiwi di cinta sekolah ka tim ka bakhamrit pat ka ban penyelek kai hi man lak siyo kenci ka bucisir siyo kata ka bobot ka prize na kabenta kan ka tim ka bakhamrit kan long Sanpo Hajar Tingka kibejok kinyo Laipo Hajar Tingka ringkat trophy bat kira nas apat kinyo Arpo Hajar Tingka ringkat pat ka trophy. Kani kecil kai football kan kut hadu benai Januari kata ka tarik jong benai Januari. Di ka team jong kani kecil kai football kalong say no to drugs, our passion is football. Ni segoban pan map na pi ki pai ba ruit football ki ba po jong kari kasi ke jongi hakaba nadu senam arjar arpo hadu senam arjar arpo nim simlala su man penlong ki ni kai football tele se kumba pi platip manadu senam arjar arpo arjar we kadan ketu jimpang COVID-19 dikum tangim simlala su man penlong ki ni kai football
Bat mentau senempat midap dan jisumen ha kebagi lalak yang nak benta penlong ya kebakum kediga cili kai football kamhe ha kan ni ketom thai ke jongi bat ha kan ni district Eastern West Classic District ke jongi kabai tiket nak benta kediga cili kai football kabade ka pre-quarter final kan long ha kador san ho tingka marwei